Agenciji za medije smo sazvali za više tema koje muče građane mahom na severu Kosova, a i južno od Ibra. Pre svega obratit će vam se moj zamenik predsednika građanske inicijative Srpski opstanak, Stefan Veljković. Dobar dan, dragi mediji, poštovani građani. Po ko zna koji put Srpska lista je izneverila kosovske Srbe i ostavila ih na cedilu. Neki to nazivaju novom izdajom, ali ja ću reći da je vreme da oni odu u političku penziju jer je to došlo vreme i da se nikada više iz nje ne vrati. Ovom odlukom, koja je juče doneta, ponovo su posegli rukom u naše džepove običnog naroda na severu Kosova. Od mlakih reakcija pomenute Srpske liste, Kancelarije za Kosovo i Metohiju i njenih predstavnika, kao i vlade Srbije, građani nemaju ama baš ništa, kao i milion puta do sada. Nastavlja se zadiranje u prava građana i narušavanje slobode kretanja kao što je svima jasno. Međutim, pre nego što iskritikujemo odobranu kosovsku vladu, treba prvo da pogledamo u sopstveno dvorište. Kako to da kosovska vlada donosi odluku o ukidanju srpskih registarskih tablica bez saglasnosti Srpske liste? Naravno, ovo je samo retoričko pitanje, jer Srpska lista svojim prisustvom u kosovskoj vladi daje istoj legitimitet za rad. Da vas pitam prema tome, šta je bilo od silnih pretnji izlaskom iz kosovskih institucija, prevashodno iz kosovske vlade, ako se nastavi kršenje naših osnovnih prava, osnovnih ljudskih prava? Šta se desilo sa svih onih 8 napuštanje, 9, 10, 11 ili koliko već, kojima su zapretili opet predstavnici Srpske liste? Gospodi iz pomenute političke garniture je lako da budu klimoglavci, jer svi oni imaju stanove po užoj Srbiji, već su promenili prebivališta na gradove u Raški, u Kraljevu, Beogradu, Novom Sadu i tako dalje. Ali glavno pitanje koje mi postavljamo jeste sledeće. Šta će da rade naši ostali sugrađani, njih 90 ili više posto, koji nemaju taj luksus da sebi priušte nešto ovako? Na kraju samo pitanje, gospodi iz Srpske liste, zar vas nije sramota da slavite svoje rezultate na štetu sopstvenog naroda i na štetu sopstvenih građana? Zar vas nije sramota i zašto nije? Sad ću zamoliti moj kolegu Aleksandra da vam kaže još neku reč o našim stavovima. Imali smo informacije pre 2 meseca, kao što smo imali informacije o sporazumu o energetici, da se ista ova odluka koja je danas donešena, da se od istoj odluci pregovara u Briselu i mislim da postoji zakulisne radnje ove odluke, jednostavne odluke kosovske vlade, tako da nije sve kao što izgleda. Ja ću pričati i o problemima koje mogu nastati i problemima naših građana širom Kosova, a to jesu pod broj 1 većina naših građana zbog probnih tablica koje je izdavala Republika Srbija u prethodnih 20 godina, uzimali su vozila na BG, na Kragujevac i tako dalje, na ostale gradove uže Srbije i ti građani nemaju mogućnost da preregistruju svoje vozila. Tako da su ovde prevideli sa tom odlukom taj deo. Možete i sami prošetati Mitrovicom, bilo kojim delom. Mogu reći da i postoji veliki broj Albanaca koji vozi auta na Bujanovac, širom Kosova, na Vranje i tako dalje. Znači, ovo je opšti problem, a što se severa tiče i kažemo nevećinske srpske zajednice, problem su i lične karte koje su kao recipročne mere juče uvedene, a to je da će građani morati na neki način da se kriju prilikom prelaska administrativnih prelaza i sa time ugrožavati možda i svoju ličnu bezbednost.
tako da postoji veliki broj građana koji i dalje nema kosovska dokumenta, postoje svršeni srednjoškolci, te punoletni građani koji nemaju kosovska dokumenta. To nije krivica samo tih građana, nego i krivica spore administracije. Ja sam imao velikih problema pri vađenju svojih ličnih dokumenta, gde je procedura trajala nekoliko meseci i gde sam jedva mogao da izvedim kosovska dokumenta kako bih uzeo ličnu kartu i ekstrat. Tako da ove brzoplete odluke utiču ozbiljno na probleme naših građana, građani su uznemireni, a isto informaciju koju imamo jeste da su radnici već neko vreme, da kažemo, na stand-by što se tiče odlaska na godišnje odmore, radnici u javnim ustanovama na stand-by što se tiče godišnjih odmora, tako da predviđamo jednu ozbiljnu krizu koja se može desiti. Ja se samo nadam da će ovi sukobi između političara ostati na verbalnom nivou, da ne bi bilo nasilje i da neko možda ne izgubi život, što bi bilo jako kritično za i onako krhku političku situaciju na severu Kosova. Ukoliko imate neka pitanja, izvolite. Koju krizu vi predviđate ako se sve ovo što su sve dogovorili da se desi na Kosovu? Pa mi smo imali u prošloj godini krizu sa Jarinjem i Brnjakom, blokadama i svemu ostalom. Imali smo kasnije i neka ranjavanja, probleme ispred apoteka i tako dalje. Tako da mislim da će rasti pritisci i da će odgovori građana biti na taj način manifestovani. Što može dovesti do velikog rizika, s obzirom da su građani sada uvideli da su prepušteni sami sebi i da je ovog puta i da je kucnuo čas kada se udara na svakog pojedinca. Ne na grupu građana, nego na svakog pojedinca. Pa šta vi vidite kao rešenje? Mi vidimo kao rešenje jedan dijalog koji će pomoći rešavanju aktuelne krize. Gospodin Kurti je pominjao dijalog sa Srbima. Evo, tu su i mediji koji su ispratili naš odlazak kod gospodina Kurtija, najavljeni odlazak kod gospodina Kurtija, gde nam je na poternici rečeno da nije niko u kabinetu, niti smo dobili povratne informacije za bilo kakav razgovor. To se dešavalo odmah nakon referenduma, a pre izbora, kako bismo neke krizne situacije izbegli. Što znači da dijalog ne postoji i da ako gospodin Kurti želi da vodi monoetničku vladu i monoetničko društvo, jasno nam stavlja do znanja da za nas kao nevećinsku zajednicu Srbe nema mesta na Kosovu. I druga vrlo važna stvar koju nismo spomenuli jeste da tražimo podhitno da se uključe predstavnici Srba sa severa Kosova u briselske pregovore. Dakle, da to ne budu samo ljudi iz Srpske liste koji su klimoglavci i koji slušaju šta će im neko reći iz Beograda ili iz Prištine, već legitimni ljudi sa lokala koji poznaju lokalne prilike i to je jedno od rešenja. Tako reći, istaknute ličnosti. I sa opozicijnim delovanjima, kako bismo i u tom briselskom sporazumu, u tim briselskim dogovorima imali pluralizam. Što je jako bitno za evropsko društvo koje propagira upravo demokratiju i pluralizam u svojim nastupima. Može pitanje? Može. A vi kažete da vi ne verujete u vladu Srbiju. Mislim da meni sada imputirate. Ja sam rekao da ne verujem da je ovaj sporazum u interesu građana, a što se tiče energetike, a isto smo imali informacije, a rekao sam da ne verujem
da je samo jednostran potez Prištine, da iza toga stoje neke zakulisne radnje koje su postojale sve vreme dok se sprovodili dogovori o energetskom sporazumu, zašto je javnost bila uskraćena. Nismo imali transparentnost, nismo imali ništa, već smo samo kao grom iz vedra neba dobili objašnjenje šta će nam se desiti u narednih 100 dana i mi smo iz tog razloga izrazili protest zbog tih takvih donošenja odluka. I što se tiče energetike, ja bih opet, iako smo davali dosta izjava na tu temu, rekao da je taj sporazum isto poguban za naše građane, jer posle toliko godina i toliko novca, milione i milijardi koji su uloženi, mi nemamo ni centralno grejanje, znači nijedan stan u Mitrovici nema centralno grejanje, niti radijator. Prošle su tolike godine, ljudi su renovirali stanove, kuće, sekli radijatore koji nisu bili potrebni jer nisu imali centralno grejanje. Kada se bude uvelo centralno grejanje, kako bi građani izbegli enormne troškove koji su propisani zakonom potrošnje preko 800 kW za plaćanje računa na duplo, mi bismo se složili sa civilizacijskim odlukama. Sve dok se to ne desi, mi smo za odlaganje ovog sporazuma do daljnjeg. Znači, obezbediti život dostojan čoveka, znači, u 4 opštine na severu, pa tek onda mogu da se donose te odluke. Da se implementiraju. Da li vi mislite da se ta struja treba da se plati ili ne treba da se plati, ako sporazum između Beograda i Prištine je bilo između Vučića i ne Vučića, koji je bio Petković i Beslini. Mislite da nije u redu ono što su se oni dogovarali? Mislim da sam proces nije bio u redu kako su se dogovarali, a pre svega, kažem, mi ne bežimo civilizacijskih odluka, a to je da utrošena električna energija treba da se plati. Samo je bitan i način koji će da se plati. Mi imamo sada problem da KEC i KOST izvoze Elektroseveru, Elektrosever prodaje nama građanima, i tu može da pravi cenu kakvu hoće, da radi šta hoće, da bira svoje predstavnike, direktori i ostalo. Ako već treba da bude neka takva odluka, može biti u vlasništvu građana kroz bord direktora i u vlasništvu 4 opštine sa severa, kako bi novac opet bio vraćen građanima i kroz taj novac mogle da se obezbede nova radna mesta našim građanima, a ne da profitiraju samo biznismeni okupljeni oko jedne političke strukture zvane Srpska lista. Da li ste vi informisani da cene neće Elektroprivreda Srbije da pravite cene, nego će praviti Zore, ne znam kako se kaže na srpski? Mi smo informisani. Ona je licencirana od Zore i cene će ona dati te cene. Jedina kancelarija koja će donesti ovu odluku oko cena, bit će ta iz Zore. Ja sam upućen u tu informaciju, imamo isti problem sa Telekomom Srbije, isto je narod ubeđivan kao od strane gospodina Petkovića da je ovo tako dobro za nas, ali mi danas nemamo ni po ugovorima internet koji smo potpisali, nemamo ni minute, ni pokrivenost mrežom, kvalitetno, niti bilo šta. Tako da u sam kvalitet sumnjamo i u sam kvalitet sprovođenja tog dogovora u Briselu. Pa da, a ovu preregistraciju vozila, kako to komentarišete? Pa komentarišem, ja sam dao komentar da je jako pogubno, pored KM, PZ, PR i ostalih vozila kojih ima oko 10.000, ima i isto, mislim da sličan broj vozila koje naši građani na celom Kosovu koriste. Mahom Srbija, ali i Albanci, Bošnjaci i ostali ljudi koristeći
BG, Vranje, KG i tako dalje. I mislim da će ove mere recipročne sigurno dovesti i do recipročnih mera od strane Republike Srbije, gde će ljudima biti onemogućeno da sa RKS odu u centralnu Srbiju. Dakle, situacija se stalno iznova podgreva i tako u toj situaciji živimo već 23 godine, ako ne i duže od toga. Aleksandar i ja imamo on 29, ja 30 godina, znači većinu svojih života živimo u nekom vanrednom, nenormalnom stanju i za to krivimo isključivo političare koji nas vode ovako ili onako. Dakle, kada će konačno da se prestane sa svim tim podgrevanjem situacije i kada će se nama omogućiti da normalno živimo. Do pre nekoliko meseci bilo nam je zabranjeno da prođemo sa svojim registarskim tablicama KM u južni deo grada, a sa tim istim registarskim tablicama smo mogli da odemo u Kinu ili u Veliku Britaniju ili u Nemačku. Dakle, što je sasvim suludo jer je to jedan grad i ako su u pitanju te etničke odrednice, onda mi stvarno živimo u nekom dobu koje nije podudarno sa 21. vekom. Ako je nemoguće da nemamo, ako je nemoguće da imamo transparentnost, da se građani pitaju, nešto slično onom unutrašnjem dijalogu famoznom koji je nekad vođen i od koga je bio samo jedan razgovor sa javnošću i to je bilo u velikoj meri fingirano. Tako da trebaju nam tako neki otvoreni razgovori u javnosti, dakle da dođu predstavnici Srpske liste, Beograda i Prištine da razgovaraju sa nama, jer je to civilizacijska tekovina. A ne da, kao što je moj kolega rekao, da to budu neke zakulisne radnje o kojima se niko ne pita. Sem uskog kruga ljudi. I nismo spomenuli da će Eloter Sever, odnosno već jeste privatna firma, kao što je MTS deo. Dakle, oni imaju isključivo pravo da određuju cene po svom nahođenju, što je opet loše za nas sve ovde. I prema našim projekcijama, stanovništvo na severu Kosova će nastaviti da se iseljava masovno. Pre početka konferencije pričali o podatku da na našem univerzitetu u Severnoj Mitrovici imamo sve manji broj novoupisanih studenta, što je izuzetno zabrinjavajuće, kako za lokalnu privredu, tako i za generalno, da kažemo, uslove na severu Kosova. Problema ima na stotine i oni se ne rešavaju kako bi trebalo da se rešavaju. Što se tiče unutrašnjeg dijaloga koje je spomenuo Stefan, mi smo spremni za dijalog, ali ne da izigravamo cirkuske mečke, već da stupimo i da se naše mišljenje uvažava, a nadovezao bih se za upis studenta, bit će ga sve manje, jer sam siguran da niko neće želeti, da većina neće želeti da upiše svoju decu, gde će režije biti mnogo skuplje, jer se svi greju na struju, ne postoji alternativa, i gde će režije biti jako skuplje, što znači veći izdaci za školovanje studenta i ti studenti će sigurno upisivati u Nišu, gde im je jeftiniji boravak i život i u drugim gradovima uže Srbije. Dobro, šta mislite da će sada desiti sa tim registarskim oznakama? Građani treba da preregistruju svoje vozila i mislim, šta očekujete da će se desiti uopšte? Ja bih to pustio građanima, jer građani su sada trenutno u jednoj nervoznoj fazi i mislim da im se još nije ni slegla informacija. Tako da sa onima kojim sam ja uspeo sinoć da razgovaram, svi su bili izričito protiv. Ali pustimo na vremenu i vidjet ćemo kakve će dalje korake preduzimati vlada u Prištini. Da li će to biti nasilni potezi, da li će to biti mirni potezi, na koji će se način pristupiti građanima i ostalo. Ono što smo imali kao informaciju još pre 2 meseca jeste to da će biti rok mesec dana, kao što se ispostavilo, i da će neko vreme vlada Prištine tolerisati vožnju tih tablica na severu, ali odlaskom na administrativni prelaz, bilo koji prelaz, bit će udaljeni saobraćaj i oduzimati im se registarske tablice. Tako da, ne znam koja bi još mogla rešenja, ali vam kažem da su građani u velikom problemu. Još jedno pitanje, da li bi ja mogu da živim u Beograd i da imam tablice Čačka? Ili Niša? Po zakonu? U Srbiji? Ja mislim da možete, da. Da živim u Beogradu, da imam adresu u Beogradu i ja idem i samo kažem daj mi tablice Niša, to tako?
Ne razumem vas, vi ste htjeli da postavite možda Pitanje. drugačije pitanje. Pitanje. Ako sam ja stanovnik Beograda i idem u Beogradu da registrujem kola, da li ja mogu da uzmem tablice Niša? Vi možete, kao isto naši građani na celom Kosovu, da dobijete ovlašćenje od čoveka od koga ste kupili auto iz Niša i da slobodno vozite po Beogradu. Ne ovlašćenje. Ja mislim da bude tablice u moje ime. Ja sam stanovnik Beograda, da uzmem tablice Niša. Da li je to moguće po zakonu Srbije? Da, razumem šta vi hoćete da kažete, da sa tačke gledišta kosovske vlade Kosovo je zaokružilo svoju... Hoćete da to kažete? Sada pričamo o Srbiji. Ja mislim da je to nemoguće. To je nemoguće. Dakle, ako živite u Beogradu, onda možete da uzmete BG tablice. Ako na to mislite. Da, zašto je problem da se čovjek koji živi u Mitrovici ima tablice Prištine? Ja ću da vam kažem prosto... To pitanje... Ne, evo ja ću prosto da vam kažem. Mislim da građani ne beže od te odgovornosti. Znači, auto koji će preregistrovati, ja sam čuo i komentare, vredeći mi 2000 evra skuplje, jer se automobili, za razliku od automobila u centralnoj Srbiji, prodaju skuplje. Ali se plašimo onih odredbi gde neće moći da otuđi auto. Kao što imamo do sadašnje odredbu na 5 ili 10 godina da ne možete da prodate auto koji je registrovan sa KM na RKS. Na snazi već postoji da auto registrovano do 2016. na KM mogu da se preregistruje na RKS. Neki su to i uradili, ali ne mogu da prodaju svoj auto. Ne može da proda svoju ličnu imovinu. U tome je problem. Još neko pitanje? Ako imate pitanje, ako ne... Hvala vam mnogo što ste učestvovali na današnjoj konferenciji za medije Građanski Divestrovski opstanak.